thiri wa Meru TV nkerekera ntuko yaku netete na mbere kwagira reke ngugwate ugeni kiri nteto chietu chia Meru TV muthenya ni ukambeta Kathure wa Mburugu. Tukiambiria na nteto chietu ni gutwika Meru netete na mbere akana ni kaunti iria chithithetie bwega kiri guciandikithia kwa kura kagitene gaka buboi kuringana na mithikari nturi uria uritie Ameru gwita na mbere na kuchumiria na wingi kuciandikithia taringi kura akire kithurano tuthengerete ke mwaka jwa 2027. Meru stood number 6 in Kenya kiri kuregister kura. Wa number 6 ke toto 1,390,000 idasiari registered. Na Meru unrecorded ngiri 41. My appearance tututieri ontugu 10 kia naba banini ke ngekoro na kuruba bainana chomba tafadhali ankuburomba buru future yande depends na bawi na we can kwa to kuhenda ku correct the problems yeto then be part of the team yo correct the problem that tunacho Kenya. So wewe mwenyewe for the remaining period please siandikithie kuringa kura. Now only I'm very passionate about increasing numbers sia register yetu ya Meru. Nonto Meru strength yeyo in terms of economy, in terms of size, in terms of Korea what kiri na numbers yetu ito kuenda ku reclaim our official space kichata sia Kenya na Mantonia maingi. So for you to be able to give me the opportunity to speak firmly and to bang tables twatirimana turi antubo pinzani kuwa Meru nimbie kona please enhance register tukinya na kura milioni 1 tuthere utukiaracia na ntekuromba antu baringe bandike kura non tukenda beya kuringira mtu fulani. No, we are saying to register kura eitara kwareria no karingirwa is a different agenda for another different day. Lakini please let's get registered tukura tukariria no karingirwa kura yakinya but for now one thing first no gwiwa one thing at a time nyanto bati andikithie kurene ntukunira itiere. Biashara na kariba ntereche kieni Southimenti ni bachumiritie na kuthithia maromba ja kuregana na ikona mitino iria gwetana mbere na kuonekana kiritura riu ni aria atumiria baba kana karibaba barombetia siasa kuigwa bagikathire na gutigana na siasa chiampatho kagita tuthengerete kiri kithurano kinene. Ni ripoti ya Jeff Wagituma. Na bwa biashara kuma thokone ya KK nterecha igoji kiri gicigo mbunge gya Southimenti ni bathithitie maromba bakwatanirite na rwangi rwokaria na thinjiri kuma ntere iu ni kira baugite bathithitie ontu bobo nyuma ya biashara ciao kwithira itegwita na mbere na kinya ndo akuingia ntere iu ni ara baugite kinya ikubia biashara na kari ni bithirite bikiongereka bunene. Narua kwetu ni ntuko inene ma iria twijite turi amwe ja kariba kieni kia ndege tomba kutharana turi amwe supportetwo ni wana biashara ba kieni kia ndege uria munene na uria munini ni untu bagochwa Murungu bakorombera kieni kia ndege ni untu bwa Murungu nikenda Murungu atweberia ikuo bia ntakaimbidi ana banini baraba gukua batekinyete miaka yao. This is ungodly na ni onto bagitumikeu ndio tumekuja pamoja nikenda turomba kiini kieto kia malomba na arua gitari kirari kulomba na kueducate kinyana beto because nituthe to face a lot of accident nituthe to na mathiko nituthe to na a lot of chaos in our town na leo nkeinyiriria manager maromba meto niturendete twithwa kinya twina young youth na kinyanto barabange twina tutukwerewa in a different ways tumba kweza twaraniria nabo tumba gukuria thoko yetu ya kieni kia ndege nonto kinya mandiko jale twira nturere Murungu atikaritie ni utheri barabararagia
baritanguge otheri. So turendete ku invite Murungu atutongerie nturene yetu biashara cietu na kinyanguge yetu ya thirikari antu bakamenya Ukristo na bakathingata mitaratara ya kanisa. Hata sisi viongozi tutakuwa na kazi rahisi na lengo etikia kuma na Arua jojo ni mwambelio tukathithia mantu jange ja maingi otajaja kieni kia ndege na outside kieni kia ndege nonto nituko need real healing kukurukira misemanio teje nkurukia biashara baba ni boretia siasa gotiga kuunja rumena na mpatho katikati ka ringi kura itukuromba au kireana siasa manto jeta na toni ujetete itunaofia onto torona jange jaja 207 ni erio kware na mbare kware na ndwa na umwagikaji wa damu na tarike etika na ndi nkuromba onto atoita na mwete ju tweteta na ju tugeria uria tuteja gukos chaos kana ndwa na au tweterete mbere mwakene jwa 2027 mwana siasa wonde ni arungame endie sela ziae ni atibatie kurumana. Let us see the vision, let us hear your vision. Eleza kioneki giaku bwega kieleweke wana Kenya bakigwata bonde bagakonenkera gete tonto bakwigwa maono ende irumi tutethura irumi na tutethura nchengano ubwe bakenda bwe 10 atongeria baba ba makanisa kinya iboro thithiritie kiara njuri ncheke ya Meru point yengi ajiere kwenda kwaria ndenda kwaria igoro ria ato abaria bakara njuri ncheke yeto ya Meru endere muntu athithia makosa nenkoboria akorobeto na githioge kinene tigani koroerera muntu ketho ne meya thiretie ni agaruke ona ketho no mwana okothirete meya wacha sheria shukwe mkondo wake tutigeni gukunika meya tukimagwetanagia na merega endelea ndegorwe kunyamara endelea ndegorwe guteseka akorobeto banjuri nenkoboria Burundi mutungatiri thini wa rito ya Yesu Kristo ito tigani gutetera meya ni mete meya no ria wetie sheria ejokie kanya nkiripotera Meru TV mbeta Jeff Wagitumam na woro kumereria matageti kia mubunge Ntere Chiabore Mugambia Ngaine na umirite na kumereria thirikari nontupo kuongera wongere kubwa ogori bwa maguta akagita ugite botia girete no kagita ni okau ameneretie oriane mubunge wa igishigo mbunge kia Bore Mugambiri Ndikiri nikire hakugana rimi kureta awaki kana weti na mbere bwa mirandi kiri matora kagita ugite na remeto kukinyanira wira ne pore aijanire kagitene arombaga kura nigitene kinyorite akari kuwa mogwata mbaru kiri kithurano tuthengerete ake mwaka 2027 ni riboti ya Mwende Olaiboni. Musiasa Mugambia Ngaine noro kumereria matageti kia munjumbe wa Bore na ukirerete bona na thirikari nene nonto boitethia mauri ya mauto ya beterori na mbesa imbingi na kuinamia na thiringi kenda ke akiwa ene karata ya kuinga Kenya metho nonto akwa katero ile biashara ene ya njitu njini sio tuma mauri ya mauta yongeleka kinyankuluki ya ndingi wongere kububu ba beterori bou ke barabatu tukumenya kwena ukumanya bo bwinge mono kinya kira ibarenekire na shiringi winyanya VAT onde bwirete gwitwa ndene mauta yakenama ni kinonto nthiguru ire inge chiembere yetu Uganda Rwanda na inya Tanzania ire inya eriene bate kombo kinyai mogori jara twina yoja pump prices ndene Kenya nandi twina uma kwena ukumanya borio nyamweje gwetu anji tuji ugatikati aya ni atongeria baraba bakureta mauta ndene Kenya niyo bakurira ariku niyo bakurira tunasema kama watafanya hivyo within few days ila tumepeana tukiwa possession tutaandamana mpaka hiyo mafuta iteremushwe. MPs baratwe nabo ibakagori ibagorirwe nende bageta kwaria atia manto ya beterori na baria nonto iberewe ngoge aikuga yesa hakuna kitu ingine. My brother MPs otoka totedia ibatu wananchi toka chiomia mwanka tumbe kombo nebo tore
Kulukia Ngai nonanite kuria kwanirwo kwawe na ntubu utongeria bwa mumbunge uri kuo Buri Mugambire Ndekiri na nikira kuote weti na mbere boneka maturene kinya nyuma yawe kwithira ari muthiati wakwe wa Rais William Ruto akiweta wenyange bombeca cia muingi wa mona witia kwa ngarama ya githomo ire thina imwe ire irumirite akariba Buri utongeria bura bwikuna Arua ti utongeria bura butethia antu jana Arua tauma kanisene naja ngushishi ndekurikia ikwaria mutongeria ora wikuna ndi aturumira atwira batu tutije economics ya kuga tutije no ntumbaririe manto ya corruption nationally corruption niyo rampant ire thukitio tongeria bonande na Arua na ndio ndekuigora aria ndoria muntu uyu gatitura Kenya ende ndarikana igitara finance bill ndira njensi baumarire bareta go protest nonto bwa finance bill ati wachokere Buri arauga tuitumara mari pesha inya cienyo mwara cia CDF eja kugira ai na nyomwere atachokia kiuria atachokia kia auditor general kia about 42 million ire bwirete gutethia na betu kiuria kiu atagichokia na itukwenda agichokia jana Arua kana ruju atwire ora 42 million yu auditor general amwire na chokia kiuria kiu atuchokerie kio ana baba remete gweta skuru mbeca iu icio irengithwa ibatethetie nontu fees ciongererwe aciari batio ciumba nontu ba taxation ire irio. Kiripotera Meru TV kuma Buri Mbita wa Mwende Walaiboni. Ntuto ingena Musiasa meka murimo jwa kanza high blood pressure na kinya murimo jwa sukari ni moya mirimo ira yongerekete na kuthinikia akaribaja kaunti ya Meru bubu ikuringana na Daktari Bundi Karau uraugite mirimo ici inombe kuthurwa ikimenyerwa na njira ya kuria irio bia kuria bibiega biria bigutetheria na kwa inya mwiri aritie bubu karigitene ararekire kuruguria bwa yukuria weria escort in chief ni ripoti ya Mutugi wa Kiambi. Murimo jwa shukari, high blood pressure na kinya kansa ni mirimo yandite Meri ya kaunti ya Meru. Murimo jwa kansa ya mumero jogitongeria anene kuma na mirire na bubu ne kuringana na Daktari Bundi Karau. Blood pressure ndio ke murimo lakini yale maltreatment ikaleta complications nyingi nkoro ikaleta thina kidneys pio ikaleta thina na nya stroke hiyo ndio jumana kana blood pressure. Murimo yoyele ya chukari na mirimo ya pressure na chukari imirimo tika kwatika kwa no ayetwe pokia iko no ayetwe iko maanisha kwa kiungo kya mwiri rende kithukite. Murimo ya thatu cancer niyo cancer te murimo yomwe cancer na number 1 kire arome prostate cancer kire colon breast na cervical cancer lakini Meru ni yatongerete ki cancer mumero yoko meribe kula na kiu na cancer yu digestive system ira Meru itongerete nonto mnobo wa diet itesa sawa na nyanda wa nyingire tutumaira icho chiura anto wengi kilokia cervical cancer na breast cancer na prostate cancer so batwe twe Meru itubate wikinga mirimo bra kombekana na nyakombekana anto bakabwithero screening kenda mirimo iwatikana mapema. Daktari Bundi Karau kwaragia kagita kuruguragia yukuria weru gwitwa escort in chief ntere ciake mu university. Yukuritariritie manto jegene na mandagitari na kinya ugima bwa mwiri. Urende andikite nonto bakurita number 1 ko motivate kana kwa motisha mandagitari bange arito bange na nyanto bange kenda bamenya ngwira daktari arita na bamenya bra bombike wikinga kenda mirimo ketha baina mirimo babatikana mapema na bombote thuka so iukurire mandagitari iri aritwa na kinya iri anto bonde. We write a lot of books and we publish a lot, but not many of them write books in the manner Dr. Karau has done by telling stories. So I think this is a very good way of telling what we do as doctors, because
as I said, medicine is also a social science. So we tell stories, we listen to the stories from patients, and then we are able to make a diagnosis, and we walk that journey together. Ikirima Mbrajaja, Vice Chancellor wa Kemu University Professor Kobiataya aromete thirikari kwane kurungamira aritwa bashukuru cia university cia nto biombe oja uria batethagiria bashukuru cia mwingi ende no athometheria omwe ungi wara guthomethia na bonthe bakwija kurita ngui cibitari eku utokona mandu yote kugwa kou thirikari imuchiari ndene Kemu obora tukua achari babange bainana Kemu kinya thirikari ni sponsor bao Kemu na nkwere bora bakweana ni help kuyo itawa help era loan era neana wa na kinya loan eu ni bwiri kuendelea kweana na kwina grants idachie ya watu bange kinya cho ni bwiri kuendelea kweana ithirikari ndikaenda na baba ndene Kemu kinya bo bathoma ya burana bange Kiripota Meru TV kuma gicigo bunge kia North Mbaita Mutugi wa Kiambi. Nkatho chimwanya murithiri o Meru TV no ntuba gwetana mbere na kuturumira au ni otugwikira gaturumo kirinteto chieto ngakoromboke bya mitambo kuri na mibango enke kathomba tukuthuranirite acha station ya Meru TV ni ritorako Kambita Kadhure wa Mbrugu.